सीधा करो देखी लोक आसी वीडियो देखिए कौन तू यूट्यूब देखूं जानिबू ये सब्सक्राइब करना था ये सब्सक्राइब नुह गचु काई तो चैनल जाऊं देखिबू माइलू शॉर्ट थियो लॉन्ग थियो छोट थियो वीडियो थियो आउट अछि विनोद ब्लॉग आउट टू प्लेट अछि ये क्यों धर ए बेपा तो बंची दिसे त मुंडू बाकी धरता एटा बोले तार किछ नै सी तो पूरा ए टू जेड ता घर तो पानी पसी गला ताकू भी सोधा पुरी दूची तू कंटिन्यूअसली काई करू तू गोटे मिनिट 2 मिनिट करूनु अरे एठ काइनेस लोड नेला को बहुत समय लागि जिवो नेट सन्नी ठीक कथा माने गोटे मिनिट आस्ता आस्ता काटे न काटियो दउ जीवन तो मादल दउ ए बंची ता काटियो चढ़ गेली स्टाइलिंग जानछि बढ़िया चंदन कथा रखू माथ कटा आलियो कटा आस्ते काटे यादे को कथा बोला अदर पेस्ट मसाला पकी एकदम मार देता टेस्ट लाडा कर दे मना करछ यदि तेलाने यदि पेस्ट पेस्ट हम को उठी मारनु बोला तो टेस्ट लगे माने ताले चिकन ने कर होला नाम तो कर दे पूरी पड़ाओ सी अलग बटे काई चिकन दाना बम चिकन से जो से बाबू चिकन काई देला हबो नहीं बेला आछो सेठी हबे तू पूरा मारना तू देखि दो ना से सेटा बड़ यारी बेसी काटना पूरा उठा पूरी मसला ये जो खाली में माछ ना हम छोड़ पके बोई तो फास्ट कहू सते माछ से खाई दे अरे मैं एटी लेंबू रो पी न लागि रे अजदा कहीं हाणचु कहलु टे जाल भाव ते गोड़े भांगू धनिया पत्ता तो कौन कहली ऊपर छाउली दे ए लेंबू काई लेंबू एटा छी काई आउ लेंबू दरकार वीडियो करछु टी तू टोटली वीडियो करता ई गुटी ता में आ फाळे आउ काई आउ दरकार रे आउ फाळे एटी आउ खटा टी हेले हबो ना बड़ माछटा कॉलिन सेट लेंबू से आइलैंड नहीं जाथन चलू को आउची लेंबू लेंबू बोली सेट तो गछ लेंबू लेंबू चाकड़ा दियो ये बिना ये लाइन देई थे ना दुनिया लगे अटक कर कोडा जी ना तो बेसी जो घंटे प्लस हो जियो का गोटे मूवी वाला छाड़ियो पूरा की मूवी सी मूवी वाला छाड़िबो 25 मिनिट रो खाली पार्ट पार्ट कर छाड़िबो ना ना पूरा मूवी छाड़िबो ना फास्ट टू लास्ट पर्यंत की हम घर जु गाधेबू हां आसिले तू साबुन लगेबू वीडियो डीएसएल घंटे घंटे नहीं वीडियोटा अब जो टिके ना भलो मंजी दा काटे पका सेकरा काटी ये कोलुनी आटी याडी के सोइस तेल आटी दका दे सोरी तो ऑयल दे जाई नहीं आसीबो बोली गिरी खाली खाली जीवो न पिंटू हम घर उठी जो हमरू सोरी तेलटा हेल्प टे कर तू तो खाइबुनी ना तू तो हमें टे हेल्प कर दिउनी आ सानाटा हे कि हेल्प कर दिउनी बुढ़ी भाग हम बुआ से खाइब नहीं कि पछा दी गोटे किलोमीटर एडी जाऊ को अल्प बाटली टाबो मुंडा आ कोन दरकार एकाले मगै दियो आ कोन दरकार सोरिस तेल लूण लूण एतो अछि आ लेंबू दरकार की लेंबू हेले भलो लेंबू आनिबो ता ऊपर पुनी चकड़ा आवडी ताको पूरा चटनी हो हम नाने लगै से न खाइ देलटी चकड़ा आइ कि मसाला लगिया कि एडू गछरे लेंबू अछि दीरा खंड नियो आयो नहीं के आसो देबो तेलटा आसु तेल 500 कोन आनिबो कोन गादेइबु ना आउते बात तो दियो आ लगेयानी इडी गाधी पति जा कार्तिक मास कुदोटा आनी काटी देला हंता कोन तो निया लागुनी जोनो से कागज कागज आया से लौका से केमिति देखा जाउची कहली एति पडिचु नाइ जे तो हां
ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗଲୁ ମରିକି ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ସେ ବଡି ଚୁନା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନି। ପୁରା ନିଚୁଡ଼ି ଦେଇଛି ବାଙ୍ଗ ପିତା ହେଇଯିବ ସେ। ଗଲୁ କିଛି ନାହିଁ ସେ ତଥାପି ଆଖି ମଜି ଦେଉଛି ଠୋପାଏ ପଇଲାଣି ତ। ଏଇଠି ତ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ମାଛ କାଇଁ। ପକେଇଦେବୁ ଗୋଟେ ସୂତା ବନ୍ଧା ହବ ଯେମିତି ଦେଖାଯିବନି। ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତାକୁ ଥଲେଇ ରହିଥା ଟିକେ ନେସ୍ ନା ପିଣ୍ଟୁ କୁଆଡେ ଗଲା ବା ମାଛଟା ପୋଡା ହବ ବୋଲି ଖାଲି ଖଲଖଲ ଦୌଡ଼ିକି ଆସେ। ସୂତା ବନ୍ଧା ହବ ଏମିତି ପିରିୟଡ଼ ହବ ମାଛଟା ଏମିତି ସହିତ ପୁଣି ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ ଗାଡ଼ି ଫୋପଡ଼ା ହବ ପୁରା ପତଳା ସୂତା ନୁହଁ ବାନ୍ଧବ ତା ଆଗରେ ଶାଢ଼ୀ ସୂତା ନେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଦେବ ମାଛ ଗଲା ଖାଲି କଣ୍ଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ କରି ଯାଇଥାନ୍ତ ତାପରେ ଆମେ ସେଠି ବୁଡି ବୁଡି ଧରି ପକେଇଲେ ତୁ ଧରି ଖାଲି ନେସି ପକେଇବୁ ନେସାଣି ଚାଲିବ ତୁ ଯେ ଟଙ୍କା ପକଉଛି ଦେଖିଦ ସେ ଘୁଷୁରି କାଟି ଆଣି ପକେଇ ହଦ ଖାଇବନି ଖାଲି ଦଉନ ହେଠି ମିଲିୟନ ଉପରେ ଭିଉ ତା ଅଛି ମାଛଟା ଯେମିତି ଇଆଡେ ଶଳା ବାଳ ଭାଷ ବାଉଚି ଗାଁରେ ଗଲୁ ଏଇଠିକି ଜଡ଼ ବାଲି ମୁତି ପକେଇଲା ତୁ ମୁତି ଦେଲା ଆବେ ତେଲ ଏତେ ପକେଇ ଘାଣ୍ଟି ପକା। ଆରେ ବଗ ଧରିଲେ ନାଙ୍ଗା ବଢିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେଇଟା ନାଙ୍ଗା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହବ। ଫାସ ସେଇ ଅନେଇଦବନି ତାକୁ ସାଲେରି ଦରକାର ଗୋଟେ ମାସ ତ ପଇସା ହେଲେ ପରେ ବି ଦେଖିଲେ କଣ ସବୁଜା ପକେଇକି ଘାଣ୍ଟି ପକା ତାକୁ। ତେଲ କଣ ମୁଁ ଆଉ କେହି ଯାକି ମୁଁ ରିଫାଇନ ସୋରିଷ ସବୁ ଘାଣ୍ଟିକି ନେଇ ପଳେଇଥିଲି ଆଉ କେତେ ଝୋଳ ହେଇଥିଲା କହିଲୁ। ଖାଲି ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଛାଡ଼ିକି ବାସ୍ ସେଇଟା ନଥିଲା ଲେମ୍ବୁ ମଞ୍ଜି ସହକାର କାଟି ଦଉନି ତାକୁ ଏ ପିଣ୍ଟୁ ଟିକେ ଦବୁ ଟିକେ ଚାକୁ। ଖାଇବିନି ମୁଁ କହୁଛି ଜାଣିଛ ଆବେ ମସଲା ଟା ଚାଖିବୁ ମସଲା ଚାଖିଲେ ବି ପାପ ଦୁର୍ଗୁଣୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କଲୁ ଆଉ ଦୁର୍ବିଣୀ ସେ ଗୁଳିଆ ହଉଛି ତା କରୁନ ହେଇବା ପାଖରୁ ଟିକେ କରୁନ ଏଇଟା କଣଟା ହଉଛି ପାଖରୁ ଏଟା ପାଗଟା ହଉଛି କଣଟା କରିବ ମେନ୍ ଆଉ କଣ ରହିଲା ସବୁଜା ଧନ୍ୟବାଦ ପକେଇଦେଲୁ କେତେ ଭିଡିଓ ଆଣିବୁ ମେନ୍ ଆଉ ମେନ୍ ପାର୍ଟ କଣ ରହିଲା କି ଏଇଟା ମେନ୍ ପାର୍ଟ ନୁହଁ ପୋଳା ହେଲା ବେଳେ ମେନ୍ ପାର୍ଟ ଏଇଟା କେମିତି ଆପଣ କଣ ମସଲା ଅଛି ଗୁଳିଆ ହେଲା ଦି ଜଣ ଘଷୁନ ଆଉ ଦି ଜଣ ଘଷିଲେ ହେଇନା ଏ ବ୍ଲଡ ଥାଉ ମଜା ଆସିଯିବ। ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ଦରକାର DSLR ୟାର ଦରକାର ଟିକେ OnePlus iPhone ହେଲେ ଉଡ଼ିବ ଆଉ DSLR କଣ ଦରକାର ଦହ ଗୋଟେ ଢେଙ୍କା ଦରକାର ପାଣି ପେଲ ଦଉ କୁକୁର ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଚିଡେଇ ଦେଲା ଯଦି ଚିଡେଇଲା ଭାଇ କାଳିଆକୁ ଗୋଡେଇଦେଲା ପଚାରିବ କାଳିଆକୁ ଥକରେଇବ କାଳିଆକୁ ତମେ ତ ଏଠି ବସିଲେ କିଛି ନାହିଁ ତୁ ଯିବୁ ତା ପାଖକୁ ଯିବୁ ତା ଟେକ ପଡ଼ିବୁ କି ଛାଡିବ କାମୁଡିବ ପାଣିକି ଡେଇଁ ଯା ପାଣି ଡେଇଁ ପଇଲେ ଗଲା ଆଉ ଗହିରେ ଗହିରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିବି ଚଢାନ୍ତରେ ପାଣିରେ ପଶିକି ମାଙ୍କଡକୁ ଗୋଡେଇକି ଅକୁନ୍ଦିଆ କରିଦଉଛି ଆଉ ତତେ କିଏ ଛାଡିବ କିଣିକି ଆଣିଥିଲ କୋଉଟା କୁକୁର ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଥିଲା କେତେ ନେଇଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖିଥିଲି ଚଢିଛି ଏଇ ଗଛରେ ଭଉଣୀ ଯୋଉ ରହୁନି କି ଭଡାରେ ତାଙ୍କରି ଘରେ ଛୁଆ କରିଥିଲା ରଖିଛନ୍ତି ନା ଦେଶୀ କୁକୁର ସେଇ କୁକୁର ଗୋଟେ ନେଇଯିବା ଆଉ ଘରେ ରହିବ ଲେମ୍ବୁ କାଟେ ଲେମ୍ବୁ ଲେମ୍ବୁ କାଟେ ଲେମ୍ବୁ ମସଲା ପାଇଲାନି କି ତା ଭିତରେ ପଶିବନି
ଭିତରେ ମସଲା ଆରେ ଦୁନିଆ ମସଲା ଏଇନା ଗାଁ ଯାକ ଲୋକ ପେଟ ଭିତରେ ଦଉନୁ ତୁ ବୋବଉଛୁ ଏତେ କାହିଁକି ଦେଖାଇ ତୋ ବଦନଟା ତପ ନାଇଁ ସେଦିନ ଭିଡିଓ ଦେଖି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କଲେ ଆରେ ଇଏ କଣ ଆଉ ଦିନ ତ ଭିଡିଓ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି କଣ ତମ ପୁଅ ତ ଭଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆରେ ଆମେ କରିବୁ ବୋଲି କରିପାରୁନଥିଲୁ ମୁଁ କରିଦେଲି ଆଉ ଯାହା ଗୋଟେ କରିଦେଲା ଗୋଟେ ଯାହା ଗାଁର ଗୋଟେ ଦେଖ ମୁଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ସାମାନ୍ୟ କଥା ନୁହଁ ଜାଣିଛୁ ନା ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ତା ଦେହରେ ହେଇଗଲା ମୁଁ ମନିଟେସନ ଆପ୍ଲାଏ କରିନି ତା ଦେହରେ ଜାଣିଛୁ ନା 1K ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲାଣି ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ଗୋଟାଏ ଭିଡ଼ିଓ କପି କରି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଅବଶ୍ୟ ଲାଗିନି କପି କ୍ଲେମ୍ କିନ୍ତୁ ସେଟା ମନିଟେସନ ହବନି 15,000 ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ସେଟା କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ 1,07,000 ଭିଉ ତା ଦେହରେ এই ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବା କହିଦେଲେ କଣ ହବ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କେତେ ଆଦେରେ ଇଏ ଜାଣିଛୁ ନା ଏଡିଟିଂ ରେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କରିଦବ ତୁ ମତେ ଅଫର କଲା ଯେ କହିଲା ମୁଁ ତ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆଣିଲି ମୁଁ ଏଡିଟିଂ କରିବି ବୋଲି ଆଉ ମୁଁ ତ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନରେ ରହୁଛି ସୋଦା ସାଦିରେ ସରିଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତିଆ ସୋଦା अबे जही तो चैनल में देखि काला तोर कोन गेमिंग लैपटॉप अरे मोर चैनल रे सब्सक्राइब करनु बे आ कागज अबे सब्सक्राइब करले मु देखुतली सब्सक्राइब करले कम हबो तते जो वीडियोटा तो वीडियोटा जाको भल लागियो सिना सी लाइक करियो याकू करदबु ये कोन देखु सब बेले 10 ऑफर दे ए कानू ମୁଁ ତାପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖୁଥିଲି ମାନେ ସେ କହିଲା ସେ ଯୋଉ ମୋଟା ହେଇ ଯୋଉ ଲୋକଟା ଗୋଟେ କହିନି ସେ କହିଲା ତମ ଭିଡିଓ ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ଲାଇକ୍ କଲେ ଚଳିବ ଆଉ ଯାହାକୁ ନ ଭଲ ଲାଗିବ ତମେ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଯଦି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଲ ସେମିତି ହବନି भारी टेंशन रे अरे अगरा सुखी जाई वीडियो नु कोनिरा भिड ना भांगी दे सेटा नु हां से पणस डाल दो तू भांगियो हां भांग भांग ए अधार भांगी देला छुरीटा छान्नु बळ पबळ गोटाए वीडियो मु पकेइली एडी पिंटुआ ए पिंटू जो ठाकुर पाखरे भोग होता देखि से वीडियो सेटा 1.2K होले गले बा 2K गलेनी सुबा आउट हे गलेनी 700 प्लस रहलानी सेटा हि जिवो ए जो बागर वीडियो कंडे बागर भलो कंटेंट पबळ पानी कोथरे बाउंसीरु पानी बाला ए छाडी से पंपा ये सेटा ଗୋଟେ वीडियो ଗୋଟେ कंटेंट जा तो सत्य साई जो मजरी ଗୋଟେ गाधेउ वीडियो हो न सकाळ कहले भाई बाउंसीरु पानी मसला रे भाई गोटे 4-5 मिनिट हे गेलो अबे जिवळ 30 मिनिट प्लस हे जिवो बेसी छोट काई करदु रडटा होबा काट अधिक बड हाथ धोइबी सोइस तेल ना पानी दे हाथ धुआ होबनी जे हाथ धोइबु एडी पळाई गुड़िया धुआ होबनी आगर सदगड रे आगर एरे तू करछु रे चंदन हां मते देखिबु पाट कोडा चला से पत्रा काढी तळे बाली लेगियो पिंटू टे फोटो काढिउ तू वीडियोटा कर सब जगह दे धनिया पत्र ता भीतर पूरा धनिया पत्ता भीतर में पोड़ी जियो वासनाटा रहइबो हमें नाने खाइ देलटी दीदीटा लहा गोटाई माछ को गाली गाली गुरा क्लियर करलुनी तन तो गाली परी कोन छी ना अरे जो कोनता कोन से जो साइड पर कर पकी नहीं खाओ पकीरा पड़ी जिवो याको आउ कदली पत्र दरकार कदली पत्र को अभाव ना एडी आउने पडा ए फटोडा ए रह मु कदली परी गुडे जने बाली फाली की पछुन ता भीतर मोबाइल मु आमची रो हेई जे मत लागु टिके ई कोले पथ कोलु पथ कोनु केते समय कोलम तोर लेमन पट नहीं गले किंतु माछ को प्रबल लाज लाज प्रबल माछ को आ मछी ता जीवन जे लाज मारियो अबे ताको दी फाळ कर दिखंदी हां हां दे जे डाहण पड़ दे बड़ बड़ थो कोनता कोन आटा आगु पड़ा यारी जो बाहर जो एंद गुडन ता गुडा मझी परसेंटा गुडे दे एटा बिडी काटले उठा बने ई जो यारी जो खाइबा सुखिला पत्तर उडा जो हां बांगा कदली बांगा मस्त लागे गुडे थान ए सेंजा पत्तर पर थरगर गुडे जाना आइले से गुडे जा तो से हो गया र काना तो से गेम खेलनी रे ना आसुनी ना दिन बाबा हे गला सरी गला आउसी जो बेले बेले से भलो आछनी सब दबा पाटी ना मताउंदी सब दबा पाटी नहीं जाई आसला तो हमका दे देले प्लस की होला
ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ପଡି କରିଥା ତୋର କଣ ଏଚଡି ନା ନର୍ମାଲ ଏଚଡି ନା ଇଏ କେତେ କଲେକ୍ସନ ହଉଛି ଧୂଆଁ ଗୁରା ଯୋଉ ଆଉଛି ଓ ଧୂଆଁ ପବନଟା ହଉଛି ନା ମୁଁ ସେଠି କରିଥିଲେ କଣ ତ ଖେଳି ଦେଇଥାନ୍ତା ପବନଟା ଆରେ ଏଇ ଏଟା ଆଉ ଟିକେ ଉଠେଇ ଦଉନି ପିଲାଟା ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦଉନି ଚପଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗାଧେଇ ଖାଇ ଗଲା ଉଠେଇ ଦବୁ ନା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ କଞ୍ଚା ଅଛି ଆରେ ମୁଁ ସେ ବାଡି ପୁରେଇଲା ବେଳୁ ଇଏ ମୁଣ୍ଡ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡ ପୋଡ଼ିଆ କିଛି ନାହିଁ ଗାଡିକି ନେଇ ଆସୁନୁ ସେଠି ଚାଲ ଇଟା ପାଖରେ ପଡିକି ବସି ଆରେ ସେପଟ ଫାଲଟା ନିଅ ବଢିଆ ଦେଖାଯିବ ପଲଟେଇ ଦେ ପୁଣି ମୁଁ ପଲଟୁଛି ବୁଲେଇ ଦେ ମାଛଟା ଏମିତି ବୁଲେଇ ଦଉନୁ ନହେଲେ ବୁଲେଇ ଦଉନୁ ଏଇଟା ଏଇଠି ଏମିତି ବୁଲେଇ ଦେ ଭାରି କ୍ରିଟିକାଲ ଜିନିଷଟା ହାତରେ ବୁଲୁ ବୁଲେଇ ଯାଉଛି ନା ଛିଡ଼ିଯିବ ହେଲା ମହକ ପୁରା ମହକ ଟିକେ କରିବା ସମସ୍ତେ ବସି ରସୁଣ ଗୁଣ୍ଡ ନାନେ ତ 6ଟା ଖଣ୍ଡେ ନାନ ଉଠିଯିବ ଏମିତି ଆଜି ମାଛ ଡେଲି କି କରିଦବ ଖାଇଚାଲ ଆଜି ବିନୟରେ ଆଖି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇଗଲା ମାଛଟା ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସେ ମାଛ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁନି ପଙ୍କ ଖାଇକିରି ଦାନା ଫାନା ଦଉଛନ୍ତି ନା ତମକୁ ଲାଗୁଛି ମାଛ ସବୁ ଅଧା ଖାଇସାରି କଣ୍ଟା ଭାଗ ସାରିଲେଣି ଖାଇଲାର ଭିଡ ହବ ଯେତେ ଖାଇଦେବି ନା ମାଛ ତେଲ ଅଧିକା ନା ଚର୍ବି ଅଧିକା ଗୋଟେ ଖୁସି ତ ଇଏ ହଉଛି ନା କଣ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଗ ଭଳିଆ ବଗ ପ୍ରବଳ ଏଠି ଏଇ ବାଡ଼ିରେ ବଇଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଉଁଶରେ ପ୍ରବଳ ବଗ ବଗ ଧରିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୀତ ଦିନ ତ ଆଇଲେ ଧରା ହବ ବଗ ଆଉ ଯୋଉ କଣ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ କହନ୍ତି କଣ କାଣ୍ଟିଆ ବଗ ନା କଣ ଦଳ ପିମ୍ପୁଡି କଳା କଳା ଯୋଉ ପାଣି ବୁଡି ଯାଆନ୍ତି ଏ ପାଣି କୁଆ ନା ଢାଉକ ନା ଯେତେ ମାଂସ ଟେଷ୍ଟ ହବ ଦଳ ପିମ୍ପୁଡି କଳା କଳା ଯେ ମାନେ ଚିକନ ତା ଦେହରେ ପ୍ରବଳ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରବଳ ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ ମାଂସ ହବ ଟେଷ୍ଟ ଚନ୍ଦନ କଣ ବୋବାଲ କଣ୍ଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିଛି ଆଉ ସୁପର ସୁପର ମୁଣ୍ଡୁଆ ରାଗ ହେଲାନି ଆଉ ଟିକେ ରାଗ ହେଇଥାନ୍ତା ବହୁତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ତ ଖାଇଲୁ ନାକୁ ନା ଇଏ ହେଇନି କଞ୍ଚା ଅଛି ଏଠି କଞ୍ଚା ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା ଭିତରେ କେତେ ବଡ଼ ମାଛଟା କହିଲ
କଣି ଯୋଉ ପଇଲାନି ହୁଁ। ଆଉ ଦୂର ଦୂର ଚାଲିଲା କଣ ନୁହଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ମୋଟା ମୋଟା ଗର ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଜଳିଗଲା ଅଧିକ ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଉପର ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଫାଷ୍ଟଲି ହେଇଗଲା ତୋ ମୁହଁ ଦାଗରେ ନାଲି ପଡିଗଲି ତାର ଆଇଲେ ଖାଇଗଲି ରୋହିଗୁରା ଲାଗିଯାଇଥିବେ ରୋହି ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଏ ମହୁରାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଏଇ ସେଇଆ ଛୁଆ ଗୁରା ଆଖି କଣ ଆଖି ନା